خانم عزیز ساعت دوم برنامه دوربین را مستقیما پیشکش شما میگردونیم. مهمون ما رجبعلی بایونوف، مربی ورزش، منیجر، پروموتر و پیشبرنده کارهای ورزشی پهلوانان تاجیک در محاربه‌های تنبتن آمیخته. رجبعلی بایونوف، درود بر شما. سلام علیکم. و علیکم سلام. شما خوب هستید؟ میشود ناز شما ناز. خوب رجبعلی، میخوام که اول کمی شما درباره فعالیت خودتون معلومات بدید، بعد بگذاریم به مغز گپ به موضوع اساسی که ما رو مثلا امروز ها به تشویش آورده است، نه تنها ما رو بلکه اخلاصمندان محاربه های تنبتن آمیخته رو. اولا بگویید که چی شما رو به میدان محاربه های تنبتن آورد؟ زیرا رجبعلی میدونید چی است؟ منفیت پولی است، ننگ و ناموس است و خواهشی به اندازه نسبت به ورزش، محبت به اندازه. چی چیز شما رو آورد به این میدان؟ سوال بهترین. من صدقاً میخوام که بسیاری سوال ها میشود در سایت های اینستاگرام و فیسبوک برادرو و بالشکو و مخلصانی که از دیگر شهرها و از اینجا و بسیار مانده می نویسند که برای چی امیر راه در رفتگیم و چی بسیار سوال بود. اولی سر کردن کار ما و گفتی برادر ما، یک برادر ما است، همه وقت در بار ما را دستگیری میکنه، ورزشگر را دستگیری میکنه که فقط به پیش ما. اولی برای سوال شما جواب بدیم. اولی سوال شما ده که اول برای وطن، برای ملت، برای نام تاجیک. دوم ما وقتی که خورد بودیم خودمون ورزشگر بودیم، کم کم مشق میکردیم. نو وقتی اون وقت چنین شرایط نبود، البته این چنین شرایط نبود و وقتی نو تنجی بود. خدا با شکر که امروز تنجی آرامی بله به همین روزها نیت کرده بودیم که و دعا کرده بودیم که خداوند روزی کنه که ما را یک возможность بده که ما کلوبی خودمون داشته باشیم و ورزشگرای تاجیک دستگیری کنیم و نام تاجیک برداریم. یعنی به مقصد رسیدید. شما نمایندگی خود رو در تاجیکستان الکی کشیدید و این نمایندگی شما احمد نام دارد، یعنی کلوب احمد نمایندگیش در تاجیکستان. یعنی به خاطر احمد کادیرов، پدر رمضان کادیرов، پرزیدنت республикаи چچنستان. چرا محض نمایندگی کلوب احمد کادیرов در تاجیکستان؟ با سوال خوب دادی. ما یک وقتی بود که ورزشگرای تاجیک در بین المللی مسابقه بین المللی راه نمیدادن. ورزشگرای خوب داشتیم، نو هم به تیاری می بردن. رنگی مقصد خیلی گفتی اروسا که میاسا می بردن رنگی به تیاری. رجبعلی، میخوام همینجا توقف کنیم. گفتید که با اصطلاح روسی کاک میاسا یعنی مثل گوشت می بردند که همون گوشت رو مشتزوران کوفته مغلوب کنند و دستبالا شوند. در همین باره من هم شنیده بودم یک زمانی که ورزشگران رو به یگان تیاری میبرند مثل گوشت با مسابقه های بین المللی، زیرا آنجا مسئله پول مالی، مسئله مالی الکی بررسی شده است و جانب های منفعتدار پول رو الکی گرفتند و میدونند که کی باید دست بالا شود. دلخواه ورزشگر رو همچون گوشت گرفته میبرند. این درست است؟ همین خیلی هست؟ واقعا در واقع هست همین خیلی؟ نه، پیش بود این چیزها پیش بود، ولی ما برای چی ما همین را خواستم گفتن که چخرتر فهمونده که همون وقتا هم خیلی کارو بسیار بود وقتی که ورزشگرا به تیاری میرفتن برای زندگی، برای چیز گفته او را پیش شکست میبردن. فکری نامی تاجیک، فکری پرچم تاجیک نبود. بسیار وقتا همین چیزها را دیده ما
شما به همین میدان وارد شدید. Да, ما به همین میدان وارد شدم، نیت کردم که همین چیزا رو ایبان ببریم فقط برای پرچم، برای نام تاجیک. خدا با شکر که امروز уже 12 تا کمربندی بین المللی در تاجیکستان در کلوب ما و ما خواستیم که даже همون کمربندی طلایی همین گفته شما احمد در موزه شهر دوشنبه عینای ما توفه رود که یک حیات یکم کمربندی طلایی که و سنگای قیمت بهای خود را دارد. ما خواستیم از نام ما و از نام اعظم غفوروف، یکی از ورزشگرای بهترینی بین المللی حساب می شود، ما خواستیم بکنیم. برای چرا در استارخانه موندید؟ این ترافی، این یعنی مال همون ورزشگر نیست؟ یکم کمربندی که وقتی که ورزشگر میگیره در تمام بین المللی ورزشگرایی که میگیرند و خواهش خود رو دارد. یعنی این اولین حادثه در تاجیکستان بود و از وی هیچ کار گرفتنی هم نیست و نمیتواند گرفته. و بسیاری ورزشگرها چون برای همون کلوب، برای همون چیز رنگی نپهمید، همچون خاطره میخواهد میماند که مقصد بعد برای دیگر کمربند بود تلاش میکنه. رجب علی، یک سوال. شما خیلی خوب گفتید درباره من گفتید که اندیشه پرچم، اندیشه ملت در سر شما بیدار شد و شما به این میدان وارد شدید و واقعا هم وقتی که ورزشگران از کلوب شما با هدایت شما وقتی که میروند به مسابقه ها و دست بالا میشوند، نام آنها رو البته میگیرند، میگویند دوشنبه تاجیکستان و ما فخر میکنیم. ولی احمد، چرا احمد قادیروف یگان نام تاجیکی انتخاب نکردید و احمد قادیروف؟ من تا آخر نفهمیدم. بعد وقتی که ما یکم بارها در شهرهای روسیه رفته همکاری کردیم در مسابقه‌های بین المللی، خواستیم که ورزشگرای خودمون رو تاجیکا رو در آورده و پرچم برداریم. اوستا همین خیلی شناس شدیم با برادر خود ابوزای ویسمرادов، پرزیدنتی چچنستان، نه پرزیدنت کلوب احمد، یکی از برادر نزدیکی احمد قادیروف. ما با او شناس شدیم، برادر شدیم و این نفری که شما نامبر کردید در هیئت دوستان و نزدیکان رمضان قادیروف است؟ بله، و دستی راستش از برادر نزدیکش است. دستی راست رمضان قادیروف دوست شما، دوست برادر ما. و رفت آمد دارید؟ رفت آمد نزدیک استا سر شد. بعد مابین یک سال با ما результатои нақс кардем. баъд пешниҳод шуд аз тарафи ваё ки мо дар ҳақиқат ман хостам ки ҳамкорӣ бо ҳаваё кунам, барое ки ҳамун вақтҳо, ҳамун замонҳо рейтинг доштан ва мо дар бисёртар возможност буд ки тоҷикҳо дар мусобиқаҳои байналмилалӣ баромад кунанд ва судиҳо буд вақтое ки ҳамин чизҳоро оста уже ноадолатӣ мекарданд. вақте ки агар аз клуби аҳмад мебудӣ ва ё чӣ намекарданд ки подсудид намекарданд, чӣ намекарданд. воқеан ҳам медонед раҷабалӣ, шумо با این رفتار خود، با این کاری خود یک علاقه بسیار خوب را برقرار کردید بین ورزشکاران چچنستان و بین ورزشکاران تاجیکستان. زیرا ورزشکاران چچنستان همین کلوب احمد ریتینگ به نهایت بلند دارد و اصلا همه ما میدونیم که اول GFC بود، بعد UFC شد در دنیا. به فکرم که دوم جا یا سوم جا است؟ دوم جا احمد. UFC این یکی از لیگ حبیب هست، نورماگомедов GFC بود و اون ارگانیزاسیون GFC را خرید، UFC کرد به نام خودشون. نو ACA احمد، ابسولوتنی چمپیون احمد. این لیگ خود چچنستان هست و دوم جا، راست میگن دوم جا در دنیا هست. بعد UFC ریتینگ میره بود دوم جا. یعنی آنها با ورزشگران تاجیک کمک کردن، از اینجا برمی آید؟ نو
кӯмаки пулине кӯмаки чине мо бисёртар кӯмакҳоро мо худмон машқ карда азоб кашида мақсад зуборо рафта дар дигар шаҳрҳо варзишгаро ранги варзишгари Азам Ғафуров, Фаридун Одилов, Фатҳуддин Собиров ва Самандар Муродов дигар ғайра варзишгарое ки аз клуби мо баромад мекунанд ва имрӯз ҳама шинохта ҳастанд дар Россия ва тамоми дунё мешиносандшон. мо ҳамин рӯзҳоро гузаштаем худоба шукр оста рейтинга баъд аз тарафи клуб мода шароит мешава збор вақте ки Чеченистон мерем моро клубда мақсад сум намегиранд дастгирӣ мекунанд зеро шумо намояндагии он клуб ҳастед намояндагӣ ҳастем мо фақат намояндагӣ клуби мо основном номи аслияш evolution ҳаст пешрафта ин нома мо вақте ки ҳуй кардем то ҳозир аз рӯи ҳуҷҷатгузорӣ ҳамаи чӣ evolution мебошад но вақте ки мо гуфтам ку қатъи ӯ бародари мо наздик рафт омад кардем ӯ хост ки моро ёрдам кунад гуфт ки метавонӣ ки пешниҳод кард ки метавонӣ ки представители клуби мо бошӣ на фақат ман ҳастам аз Узбекистон аз клуби представитель Ахмад аз Қирғизистон аз Средняя Азия аз дигар шаҳрҳои Россия ҳам ҳастам. бисёр хуб. Раҷабалӣ, баъди чанде суҳбатро идома медиҳем. Шунавандаҳои азиз мутаваҷҷеҳ бошед, бо Раҷабалӣ суҳбатамон атрофи муҳорибаҳои тамбатани бачаҳо дар муҳорибаҳои омехта идома меёбад баъди машрӯҳи қурби асъор.
рафиқон барномаро идома медиҳем. меҳмони мо мураббии варзиш, менеҷер, промоутер Раҷабали Баёнов аст ва шумо метавонед саволҳои худро ба телефони 446 107 107 занг бизанед ва пешниҳод кунед. ҳамчунин метавонед ба вайбери мо бинависед. вайбери мо 88 400 107. моро ҳам мешунаванд, ҳам мебинанд тавассути шабакаи Азия плюс ТВ дар YouTube ва дуруд мегӯем ба ҳам бинандаҳо ва ҳам шунавандаҳо. Саидов Мақсуд тавассути вайбер як савол фиристодааст Раҷабали ба шумо. Саидов Мақсуд менависад: салому алайкум, ба акои Раҷабали худованд ҳамеша нигоҳбонашон бошад, ҳамеша заҳмат мекашанд барои пешравии варзишгарони тоҷик. Саволи мо ин: барои чӣ Нурулло Алиев дигар ҳамроҳи Раҷабали нест? сабабаш дар чӣ бошад? ва алайкум салом, саломат бошин. барои дуои кардагитон раҳмат, миннатдор. варзишгарое ки мо барои ватан, барои миллат мегирем, тарбия мекунем, Нурулло Алиев яке варзишгарои хуби Тоҷикистон ва клуби мо ҳаст ва мемонад ва шогирди беҳтарини клуби мо, шогирди бигем худмон мемонад, ки барое ки ай вақте ки якум борое ки Нурулло Алиев клуби мо оварданд, мо дастгирӣ карда бурдем то 5-0, то 5 муҳорибае ки гузаронд дар шаҳрҳои Россия. фақат варзишгарои хуба бурида ва парчами азизи худамонро бардоштагӣ. фақат ба меҳнати ҳамакаса, ба меҳнати тренеро Набиев Далер акаи мо, яке аз мураббии беҳтарини клуби мо ва меҳнатҳои худмон мо бо ҳам машқ карда омада ба ҳамин. бубахшед Раҷабали, ҳоло Нурулло Алиев дар канори шумо нест? озимат охира бифаҳмонам, омада ба рӯзои гуфти акамо мо интересумон фақат барои парчам буд, барои лекин рӯзу соаташ омад, мо ягон варзишгара намехабем то охира. кадоме ки бо мехоҳа раҳои худшона ёфта ва оянда худшона мақсад пешбарӣ карда ва дилаш аз худаш пур боша, мо дуошон метаҳем. ҳамин сабаб мо маслиҳат карда дуо шудагем ки мо мақсад ай дасти ма омадагира ҳама вақт бо баъди инами ҳоз мо яҷоя нестем. вақтои шидагие чаро рафт? сабабаш дар чӣ буд? ҳозир гуфтаистам ки мо ура мақсад раҳи худша ёфта. варзишгарое ҳастанд ки яъне чӣ гуна роҳашро ёфт? тавассути дигар клубҳо ҳозир баромад мекунад? не, ман намедонам тавассути кадом клуб. ба фикрам ки ягон клуб чӣ намекунад, яъне мустақилона фаъолияти варзишиашро пеш мебарад. ҳамин охирон мусобиқае ки Самандар Муродов баромад кард, мо ҳамамон дар як карт галдидагӣ будем. ягон гап нест, худо ва шукр ки яъне ягон моҷаро миёни шумо нашудааст? не, ман рафтам бо дуош додам ранги мураббӣ, ранги устод, ҳама дидан уже даже дар Инстаграм да ҳама ҷо сабт кардан, партофтан ки ма дили ниятмон бо гуфтаистам ки барои парчам, барои миллат, барои дастгирии. Раҷабали, узр, як занги телефонӣ аст. алло, бубахшед, як бори дигар занг бизанед, мо мунтазири занги телефони шумо ҳастем. ҳоло як нафар занг зад, охири рақамаш 03. марҳамат, мунтазирем, як бори дигар занг бизанед, занги шуморо қабул мекунем. Раҷабали, занги телефони. алло, гӯш мекунед? Ассалому алайкум. ва алайкум барсалом, гӯш мекунем. худро муаррифӣ кунед ва саволатонро пешкаш додед ба Раҷабали. Салому алейкум. Аз Пирӯз ҳастам аз шаҳри Кӯлон. айни ҳол дар муҳоҷиратӣ ҳастам. саломи худо мерасонам ба акаи Раҷабали Баёнов. ҳамчун як дӯсти мо ҳазам Ғафуров ки бо мо дар як мактаб хондагӣ аст, ба он саломи худо мерасонам. аз ӯ Раҷабали акара ҷавоб пурсанӣ ҳастам ки имконияти Фаридун Одиловро бо Александр Ширименко чӣ мебинад? баъд аз ин муҳориба Фаридун бугурад метавонад ба UFC ё инки Беллатор равад? ташаккур барои савол. сипос мегӯем. ин савол аз ҷониби як бачаи кӯлобӣ ки дар Федератсияи Русия қарор дорад мепурсад ки бо Александр муҳорибаи Фаридун кай мешавад, чӣ гуна мешавад ва ин дурнамо чӣ чизҳоро метавонад
حدس بزنیم حاضر در اساس همین دورنما. و علیکم سلام برادر عزیز، ما بسیار خرسندیم که همه وقت برای ما هستین از کلوب از دیگه منطقه‌ای. برادر عزیز، ما برای چی این همش با مسئولیتی همه کسا ما و فریدون بود که پیشنهاد از طرف فریدون یکم شد، ما با اجازت ما پیشنهاد شد که ما ویزه بتیم امین کارشکوفا که نشان بتیم که توجیک ها هم ارونی ده هستند، هم خیلی جایی ده هستند که ورزشگرای خوبی دارند که یکی از ورزشگرای خوبی روسیه حساب میشوند و یا در بلاتر در دیگر فریدون سالو زد یا اینکه الکساندر سالو زد، یعنی ویزف سالوی محاربه رو زدن. فریدون اودیلوف ویزف داد که مقصد ما تیارم از بس که سپری که او کسال شد او کارت گرفتن. نو ما ویزف دادگی ما دادیم، نو قبول نکردن و ورزشگر کمک مقصد معلومه که نمیخواه خط فریدون و دور وقتی جای خچکی میتونه بای بتر. نو ما دیگر راهش وجود دیدیم که در همین ارگانیزاسیون خودمون UFC وزیرش دا زشیت کنه. یک سوال دیگر، چون درباره عموما گوشت حرف زدیم، گفتیم که ورزشگران تاجیک رو سالهای اول به تیاری همچون گوشت میبردند، میکوفتند و بچه ها رو شکست داده به تاجیکستان گشته میآوردند. و بگویید که کی این کارها رو میکرد آن زمان؟ رجب علی، در تاجیکستان کی با مثلا پروموتر، کارهای منیجمنت و کارهای تشکیلاتچی مشغول بود آن سالها؟ تا جایی که من میدونم اون سالها در همین میدان، در میدان پروموتری، پولودوف نظر بود یا نظرف پولود یک نفر دیگر بود که این کارها رو انجام میداد. حالا شما همکاری میکنید نمیکنید؟ چگونه است وضعیت؟ پولود نظرف ما همکاری میکنیم، کم کم مسئله ورزشگرای ملادیوش گفته یوشو اگه او وقتا همه میدونستن که ورزشگرها به تیاری میرفتن، ایره انیخ هیچ که گفتن نمیتونه که کی میبرد چه خیلی میبرد. نو یا وقت میدیدیم که ورزشگر در فلانجو توجیک بوی داد، در ایجاش بوی داد. همین چیزها را اوستا خیلی خدا با شکر уже فهمیدیم. ما رجب علی، یک سوال دیگر، چگونه همین تشکیلاتچی های همین نبردها پول کار میکنند؟ مثلا سرپرست پیدا می شود، یعنی سرپرست مبلغ گذاری می کند، همین طور است؟ نه، ارگانیزاسیا وقتی که ورزشگر لیگ ارگانیزاسیا رنگی بگیم فایت نایت احمد هم خیلی ارگانیزاسیایی که هسته که تشکیل میکنه، ورزشگر پیشنهاد میکنه که هم خیلی ورزشگر خطی محاربه میکنی روزگی میته. ورزشگر وقتی که منیجر داره، منیجر هم آدمی که پیش میکنه میبره، پیشنهاد میکنه که فلان سوم میتیم. هم خیلی اول ورزشگرها را سومی کم میدادن اولو، به خاطر چی ما میفهمیدیم. ما خودم همه وقت در درون ورزشگرها که بدم دزالو بدم میفهمیدم، خیلی میپرسیدیم که چخیلی بعد خیلی دلمون میسوخت که ورزشگر اینقدر مشق میکنه، قدیم برای $50 $100 میرفتن برآمد میکردن. یا خیلیش خیلی برای پرچم گفته، برای ملت گفته، یا خیلیش زورش اومدگی نه که همین چیزا را اوستا خدا با شکر ما پروفسیونال подход موندیم که خیلی نمیشه. حالا چگونه است مثلا نرخنامه یک ورزشگری ما در محاربه های مثلا داخلی روسیه؟ هر خیلی ورزشگری هست که به طور میانه اگر حرف بزنیم، به طور میانه اگر چمپیونسکی بوی باشه $5,000 سر میشه. $5,000 فقط برای ورزشگر؟ فقط برای ورزشگر. و میشه این ورزشگری که ارگانیزاسیای بقوت باشه $5,000 گنرال میشه و за выход با за выигрыш میشه $10,000. $10,000. و зависит ارگانیزاسیای چند قدر بقوت هست و چندم ریتینگ ده هست. هم قدر سوم. یعنی اگه شرطنامه میبندن میانی ورزشگر و تشکیلاتچیان؟ شرطنامه هست از
ҳозир ҳаст. аввалҳо набуд. ҳамон солҳое ки бачаҳоро фириб медоданд, пешпеш карда мебурданд, киҳо буданд пешпеш карда мебурданд? Шумо гуфта наметавонед, Раҷаб Али? Ман намедонам. Ман мефаҳмам. Ҳамаи ин чизоро медонистанд. Худо ба шукр ки имрӯз нест ҳамин чизо. Уже ҳама медонанд, уже ҳама мефаҳманд, барои ки ҳамин чизоро мо бисёртар старатса кардем ки ай байн барем, варзишгарро пешниҳод мекунем, ҳамаи чиро ранги оина нишон медиҳем ки ин ҳамин қадар сум мега. Вақте ки варзишгар бобурид, бо мо бонусшо медиҳем. Мо ба суми ӯ кор надорем. Барои бо гуфтесам, барои парчам, барои миллат, барои номи тоҷик. бонусро аз кадом ҳисоб медиҳед? аз ҳисоби ки варзишгар вақте ки ранги Самандар Муродов характер нишон буда ё ки тез вигриш, тез ғолиб биёяд, баъд ягон муорибои пуровоза нишон битад, ҳамон вақтҳо мо баъд аз дили хидмон бо ягон хел бонус. ҳамин бонусҳоро шумо аз кадом хазина медиҳед ё хазинаи махсус доред? Не, мо ҳастанд бародарое ки кӯмак мекунанд, дар бари мо ҳастанд ва як хел вақтҳое ҳастад ки мо ай хидмон мо тиҷорат чием дорем. суҳбатро идома медиҳем баъди чанде атрофи набарди тан ба тани Самандар ки кетфаш баромад ва бо кетфи шикаста ҳарифи худро шикаст дод.
раҷаб али мехоҳам ки дар бораи самандар ҳарф бизанем, зеро умуман муҳорибаи тамбатани омехтаи самандар дунёро такон дод. тамоми мардуми дунё дар бораи ин муҳориба гуфтанд. мехостам ки муфассал дар ин бора ҳарф бизанед ва ёдоварӣ бикунем он лаҳзаҳои бисёр ҳассос ва ҳалкунандаро махсусан барои самандар ва барои умуман дӯстдорони варзиш. саломат бошин. рости гап беҳад яке аз муҳорибае буд ки таърихӣ ва как ранги мураббӣ, ранги калонтар дар ин маърака ман бисёр ғаму ва бисёр фикрҳои чиз буд ки даже як ҳафта ман хобу хушрӯ дидагӣ набудам. шумо дар бари самандар будед? пеш аз тайёрӣ ва дар вақти муҳориба мо пеш аз баромадан ман медонистам ки ин саперник мо яке аз варзишгари хуби Украина ва варзишгари хуби на фақат Украина, варзишгари рейтингови байналмилалӣ ҳисоб мешавад. барои чӣ? барое ки ду бор чемпион мир па боевой самбо ва кикбоксинг, чанд бигем ки чанд карата чемпиони байналмилалӣ единоборств бигем хеле коротка ки ай тамоми чиз мо огоҳ будем ки баъд 19 буд 21 баромад дошт. 21 баромад доштагӣ бо 6-0. самандар чанд баромад дошт? амон вақта 6-0 буд. 6-0. он кас рақиби самандар 21. рақибаш 21 баромад дошт. беҳад опитни варзишгар буд. ва як чизи дигаро ман мушоҳида кардам, раҷаб али, ҷусааш дар назарам калонтар тофт дар навор ё ин ки калонтар буд, намедонам. ба назарам ки самандар каме ҷусааш хурдтар буд аз ҷусаи ӯ. ҳам бузбалаги хати. чаро вазн бар намекашанд? пеш аз бар мекашанд. ҳаст варзишгаре ки бузбала аст ва чӣ гуна тарозуро фиреб медиҳанд? не, вай фиреб намедиҳад. вай ҳаст варзишгаре ки метавонад вес. ба ман гуфтанд ки масалан баъзе варзишгарон душабона рӯз чизе намехӯранд ва обу арақ мекунанд, вазн мепартоянд. ин хелашам ҳаст. яъне тарозуро фиреб медиҳанд? не, ин фиреб нест. ин тайёрӣ дидан. вазнкашӣ як рӯз пеш аст аз мусобиқа? як рӯз пеш аст. чаро ҳамон лаҳза 5 дақиқа пеш аз баромадан ба октагон вазн намекашанд? мумкин нест. чаро? баъди вазнкашӣ сразу баромад кардан мумкин нест. масалан агар одам як шабона рӯз чизе нахӯрад ва равад вазн бикашад 5 килограмм. як рӯз барои чӣ вақт метиҳанд ки барои восстановительни процессҳои хушадора ва восстановит мекунӣ. ҳамон варзишгари украинӣ дар назари ман ҷусааш беҳад калон буд аз самандар. ё намедонам ҳисси миллии ман барои ҳамин хирсанд мешавам ки мебинем даже ҳозир уже ҳисси миллии шумо вай шида ки барои ҳамин ман хостам гуфтан ки вақте ки баромади самандар муродов шид ва мо баромадем, тамоми балишко бародарои тоҷикои мо як чизи алоҳида ҷӯшон кардагӣ буданд. ҳамин қадар моро дастгирии тоҷикистон ба пеш ва фалон ҳамин хел моро духовна рӯҳ баланд кардан ки мо ҳамун варзишгари саперники худмона даже қариб аёдмон бурем хирсандимона дидем ки хиёл кардем дар тоҷикистон ҳастем. но варзишгари украинӣ беҳад ҳам пурқувват, ҳам таҷрибадор, ҳам гӯштингаш бақувват буд ки метавонист. ҳама хиёл кардан ки ҳамаи специалистҳо гуфта буданд ки самандар бой метавад то ҳабиб нурмагомедов, то дига одамое ки ҳама шинохта ҳастанд ва мефаҳманд ҳамин варзиша, гуфтанд ки самандар бой метавад. ва чӣ шуд ки чӣ иттифоқ афтод ки шонааш баромад, китфаш осеб дид? вақти муҳорибада мо как тренер секундант мегӯянд, мо секундант будем. вақте ки дуюм раунда ҷанги ки вақте ки вай мезанад вақте ки муҳориба карданда ғалтиданда айтаҳ мега кор кунам, аму вивах меган, баромадани шона.
вақте ки ман дидам ки уже баромад ман уже дидамаш. شما وقتی که لحظه شماری میکردید یعنی سکوندن لحظه شمار بودید در کدام لحظه در چندمین لحظه محوری به این کار صورت گرفت این حادثه رخ داد این سیم راунда بگیم این دوم راундам рости гап این чизора мо бисёр вай накардем афишировать накардем дуюм раунда я бор меброя бо худаш медроя сеюм раунда баъд вақте ки ҷанг мешава вақте ки тан ба тан мешаванд чӣ мешаванд вақте ки меғалта вақтои моментои худаш ҳаст ки меғалта ҳамҷо баъд бо меброя чаро ин чӣ гуна аст ки мебарояд сабаби баромаданаш чӣ аст ҳастам хеле варзишгарое ки неудачни моментои худаш мешаванд меброяд бо медроранд шава бо як варзишгари дигар дорем алидод нодиров урам дар вақти муорибаш баромада буд дар ҳамон дурон ин як вақти гармии худша дорад метавонад ки варзишгар худаш бидрора шавад но аз бас ки соперник мо опытни буд шанс надод агар аҳамият дода бошем баъди баромадан вай ҳамла мекунад медава удар зада боз дар ҳамон тараф кӯшиш мекунад ки зарба бизанад ҳамон тараф сини яму рақибаш фаҳмид ки шонааш баромадааст вай дид ки яъне лаҳзашуморони рақибаш гуфтанд ба ӯ ки маҳз дар ҳамон ҷо нишон бигир ва зарба бизан не аку мақсад ки چی کمبودی هست گفته مقصد که یعنی در همون طرف کتفش کمبودی است نقطه ضعف بله بعد همین وقت ما آرام کرده خوش رو فهماندم که آرام همه 100% خطا گم نکرد یک چیز را جبالی مثلا وقتی که شانه انسان میبراید این علاقه یک جراحت است یک حالت صدموی است و ریسک کلان است میتواند ببراید و در نبرد باز یک ضربه دیگر بخورد که این شاید به جان همون ورزشگر خطر داشته باشد تا کدام اندازه مثلا тавсияи шумо баъди баромадани китфаш ки дубора баро мубориза бар метавонӣ ба этикаи варзишӣ дуруст меояд оё ин аз этикаи варзишӣ берун нест масалан пешандоз кардани варзишгар шумо маро фаҳмидед ман фаҳмидам якумш ки ҳамин варзиши ки мо мерем баромад мекунем фақат барои парчам гуфта чи як аввали аввал варзишгар на фақат ба машқу ба тайёрӣ мо аввал ба чӣ тайёр мекунем барои даромадани дуруни октагон ки ту вақте ки даромадӣ ту уже медонӣ ки ту барои чӣ рафтаистӣ дар чӣ рафтаистӣ ма бисёр вақтое ҳаст ки ма яъне ин лаҳзаи ҳалкунанда буд ин аз этикаи варзишӣ берун нест ози як минут дигар ма чиро хостам гуфтан мо алоҳида дарсҳо мегзарем ки мо вақте ки дур омадем мо бояд хеле вақтое мешавад ки чиликат мешкана ту 10 миллион тоҷик 9 миллион тоҷик аяқбитае ту бояд характер нишон будӣ мардакита номуста нишон будӣ барои ҳамин варзишгаре ки дар ҳамин дуруни октагон ҳамин варзиш да мераванд ва ё бисёрш медонанд ки куҷо мераванд ва ҳамин чиза настроид мекунанд ва шумо чӣ гуфтед дар бехи гӯши самандар он лаҳза ма аввал пеши вехи гӯш нарафта будам ай ҳамун дури мақсад чизе ки ай таҳти дил ай дуруни дил чизе ки баромад гуфтам ки ҷои номусай и қадар тоҷик и қадар миллати мо ждат дорад и барои ки муорибаи чест абдулманап чанд метр дур будед шумо аз самандар 1 метр баъд барои ки ин мусобиқа яке аз мусобиқаҳои беҳтарини мусобиқаи номӣ барои чӣ буд барое ки чест легендарного тренера абдулманап нурмагомедова мегуфтанд писараш он ҷо ҳолати шумо ҳам бисёр пур аз изтиробу ҳаяҷон буд стресс доштед маълум буд чаро хеле чаро барое ки якм ответственность чизи калонтар дар мо ҳаст мураббиё ки мо пеш мекунем варзишгарро ва замоне ки раҷабалӣ замоне ки масалан нурмугометов ҳабибу дигар варзишгорони ботаҷриба гуфтанд ки самандар бой медиҳад ин ҳам буд як сабаби стресси шумо не мо
официально ва ё дар рӯи муна мегӯянд ва ё чизои худшона мегӯянд баъд уҷа статистика дорад баъд уҷа мегӯянд ки ва мо сайто дада лекин мо ин чизоро дига аҳамият наметем худо ба шукр ки мо уже опыт дорем буд ин чизо ай сарои мо гузаштага мо аҳамият наметем мо кори худмона мекунем тайёрӣ мотивировать кардан варзишгаро баровардан ки што ки бардорад парчама ва ғолиб шавад ва бо ҳамон китфи баромада рафт ба китфи баромада баъд ҳамун вақта раунд чӣ шид чорум раунда вақте ки мо даромадем дурун ма ҳатман як борушда надоромадам ма дидим ки хеле ма бояд уро бедор мекардам бояд уро мефаҳмондам дарун даромадед дарун даромадам чӣ гуфтед гуфтам ки мақсад ответственность калонаи ҳама омадагиянд беғарз аи 9-10 миллион тоҷик моро нигоҳ дора дар тоҷикистон моро интизоранд ки мо парчама бигирем бардорем ин суханҳоро аллакай аз наздик гуфтед ба ӯ не уҷа каротки гапҳое ҳастае ки айтад дил меояд ҷои номусае мегӯем ҳама ай гапҳоро гуфта намеша ӯ гуфти ӯ дар ҳамон ҳолат сар мезанад крик души мегӯяд ку ҳамин айтад фарёди ҷон ҳамин дод зада мефаҳмониш ки ҳамин хелай худо ба шукр лекин ӯ худаш самандарам бачаи баномусае беғарз ай гапҳои ман хай бисёри ҳолатҳое ҳастае ки мураббиё ва секундант ай мураббӣ вобастагӣ мекунанд ҳамин вақто бале вобастагӣ сахт дорад раҷабалӣ вобастагӣ сахт дорад зеро мо мебинем ки дар чанд соли охир чун шумо омадед ба майдони варзишҳои омехта вазъият дигаргун шуд ва дар ин ҷо ҳиссаи шумо бениҳоят калон аст зеро акнун бачаҳои ин насли ҷавоне ки 18-20 сола 25 сола ҳастанд аллакай шумо барои онҳо медонед пайроҳа сохтед пайроҳае ки набуд роҳе ки набуд шумо он роҳро сохтед ва ин бачаҳо метавонанд тавассути ин роҳ устуворона қадам бизананд ман Раҷабалӣ Баёнов сипос мегӯям бар шумо ташаккури зиёд хуб кардед ки омадед имрӯз як соат бо ҳам гуфтугӯ доштем ва мутмаинам ки дар барномаҳои баъдӣ боз бо дастовардҳои тоза ба тоза ба барномаҳои дигари радиои Азия Плюс меояд ташаккур хуб шунавандаҳои азиз суҳбати мо буд бо Раҷабалӣ Баёнов мураббии варзиш менеҷер ва промоутери варзишгарони тоҷик дар мусобиқаҳои байналмилалӣ суҳбатро инҷо ба анҷом мерасонем ба самандар ва дар симои самандар ба тамоми варзишгарон ба Аъзам Ғафуров боз киро номбар накардем Раҷабалӣ Фазлиддин имрӯз пага барои камарбанд хостум гуфтанд ки ҳама каса тоҷико дар ҳақш дуо кунем ки рӯзи 12 дар шаҳри Минск мешавад рӯзи 5 ноябр дар Москва Аъзам Ғафуров бо бразилис баромад дорад бале ва бо ҳамин як шиори зебо барномаи имрӯзаро ҳамроҳи Раҷабалиҷон ба анҷом мерасонем яъне ҳамон шиоре ки мегӯянд Тоҷикистон ба пеш саломат бошед